vodu za Seok Marjanović. I ta je voda dovedena Habijko 72. Oko 1972. godine dovedena ova voda ovde i služila za domaćinstvo. Tad je malo, kupatila skoro nisu ni mala, ni maline, ni kupine, samo za kuću. Posle međuvremeno se širilo, počeli kupatila da prave, pa pojilice da uvode u štale, pa onda vamo namo vode je potrebno bilo sve više. U međuvremenu bazeni su propali. A voda sve više slabila? I voda sve više slabila, a plus bazeni propali. Beton počeo da puca, da izlazi vamo namo. I onda, posle dugo nagađanja i vremena, smo odlučili da ovo obnovimo i doneli smo odluku da je najbolje ove kace da metemo. Nebojša je tu i došao u susret s njegovu tehnologiju i tako da smo to ovih dana radili. Nadamo se da će sada bude to dobro. Da ćemo da imamo vode i da napojimo stoku i za kupatila i za kuću i da polijemo malo maline i kupine i bašte i tako. U dogovoru sa ljudima dogovorili smo se da prvo što je najbitnije da podelimo vodu, znači da imaju svi podjednako, ono se kaže na 8 delova da podelimo, da ima svaka kap po kap, ono se kaže, ako ne dolazi više. Prvo smo radili ovdje, znači da se voda filtrira pre nego što uđe u podelni deo. Znači podela je napravljena, evo ovako vidite se ovdje lepo. Prvo je podeljena na 6 delova, jednakih, znači svaki ima svoju komoru odakle vuče i koristi svoju vodu. S tim što je ova zadnja komora podeljena ovdje na 4 dela i ona ulazi u tu drugu komoru i gde je podeljena isto na ravne delove. Odatle voda znači ide u bazen, svak svoj bazen ima i rezervoar za vodu. I podeljeno je znači u 8 bazena, bazeni su spojeni znači jedan sa drugim, pretače se iz jednog u drugog u slučaju da njih 7 ne koristi, taj 8 koristi, znači iz svih bazena ide u taj jedan. U krajnjem slučaju se prosipa, znači ako niko ne koristi, urađen je preliv na zadnji bazen, višak je urađen i voda odlazi, ono što kaže, oni su uzeli dole u obližnu reku.